Kedubay the muktuno mayam na nangi product or services sa kedubay lady no. Why? Kanba mayor kaniba nang je thazabaya ba mira. Hey, ladies and gentlemen. Ma'am, the aina mamangi kogi classes ma'am, the aina sales panel gi matang da ko kra video ni mo aina explain do reba. Adu itardi nga siya ko na sige sales panel gi matang da ikitang deep analysis amu to seba. Kamay deep analysis to ni. Funnel ama sa matam da magi khwadigi important ba principle se kaino. Ko thabam to matam da koi niyom di darkar tai dana formula sam di darkar tai na. So today I'll give you any funnel samatam the CG formulas is Shinova. Hi everyone, my name is Thokchom Surmangol Singh. Today I will uncover you the principles and the formula of a successful funnel in any business you can apply from today. So remember when a funnel principle the any website doors we are funnel doors we are CG formulas apply to we over funnel formula number 1, the emotional analysis. This is the most important in any website or in any funnel. Any funnel samatam da nahaki quite important of the emotional headline. Kayo manangi sige headlines na hek horpumatam sangpumatam the headlines kitang boring churaba kanamta na nangi makata bam tiang aroy ko. Aduna headline da kuna makal ani khadoi kana core headline habamga killer headline habamga ani khadoi ba ko sige khadoi ba ani sina core headline da na kuna mainly kaita e habamatam da core ko nangi business to khwadigi core ba adugi machang oi ba haita adu me ibiramo killer da na kitang moi attention capture oina ba moi da leidana hexi pamatam da makhata na khangning na ba adum bam hapiramo ba haitre da na myam I'll teach on free. Ado sijima ahanbagi emotional miyoibana pot lekpa matamda emotional touch sama yarogadi hena mina lainian kaniko ado kayguma noina sigi kano sa emotional headlines haitre na aina thaina pigiba who what why how script na aina omang du talk rawne ba adu video dam tengeng view ko aduga sidai da who what why how script that's a emotional video script ko eba aduga ahanbagi sigi page sama sigi magi kano haita ne khogi section do adu section jigi si manung da ro ki kabdi yarokani ado headline ani do madi yamna important oiba nang any website to no nangi headlines na key ne ba ma'am ko nang video kari gram tieng oi nangi headlines na quite important oiba topic ni go topic edi especially for funnel ko aduna page sam samatam da korga killer headline matam thado ko phasana phasabam hapoba ani duma simya ne. Number 2 da panel da hoina yengba yase kaino logically na ko haidi kedubay da muktuno mayam na nangi product or services se kedubay leide why hanba mayor kaniba nang je thazaba ba mira magi product or services se yabra yadabra ai from the example on piram geba hek hoba matamda kanagumba amana nangi pradangna advertisement to matamda hek ubaga miyob na suni lero nangbu leibro Facebook ta hek scroll to ubaga ko moi heta lero ko matam kitang changni nang yeng dana khotna maje comment to bo khotpa yare ha kanda miyob amna nangone investor kaniba logic oina soidam gi khala ai ju khalleba aina ngasi ko internet Amazon na pot am thima tam de kitang reviews ka pa da na khotna magi offer gi price te kai de gra de gi ai dum khra yang kaniba miyobani ko nang su dum yang mani sis na logic ko logical oiba nangi asagi social proof oigra nang hana customer gi reviews oigra adum ba ma mayai da hap ka do neba see any funnel gi ni go see specific to one funnel nate see nang any ko nangi kono oigra do it yourself oigra done for you oigra landing page oigra ko logically ma soidamaki yawodaba yam gyan tani ko kagi damak tum mayam na no di lay do no have a question ja si sida phasana ko thada view aduga marak tu da hapiram mo ko social proof ki that yari ko last and not but the least ko funnel gi ahum suba formula the third formula is na kaino urgency ko funnel amada aham meduna kayo gra emotional ogra second the logic ogra third ta kaino urgency. See urgency is na kaino si last ki jina, which is very important.
Kaigumba yeng over nangsu ay sumyoy neighbor. Myoy ko jam talligo. Kariguma ma last date ama hek thok trigay. Ako je hek the action ni longing deba. Ko sometimes especially ko ako jo college ki form fill up to matam the last date ne haida di hek the chain da ba adu mu mang de to thuoi ba. Last date ne bo haida matum mana tha ke ko chen chen gar ne ba. So the most important thing, hang why nang sales stock pamatam na zo urgency ma hapamu urgency hap is na kana gumba miyo juda khoi offer ja hayeng di loi gani adu tar mi laina ba hora ni ba ko adu ai offer je pung baro gi matung na 24 hour gi matung do loi gani hack tar gadi mayam je matum ram ta hunga de vida ko offer je kodan tanar ani ba adu main to na funnel amada sigi formula ahum je hapamu this will convert your sales into 10x for sure. Cause see, I need the point I have I also learned from my mentor. Cause I so see a big strides stay down, but I know the high paneva. Emotion, logically, and urgency. Any page some of the see home hapo. Cause nangi funnel dum structure the yam presena tar down. So thank you everyone for watching this video. Ado me am na sidegi ko kangbiwa. Any lesson tamdo comment makha de biramo episode na page aduga ai noi comment me am to ai mo reply to zake. Thank you everyone and I'll see you in the next video. Take care guys. Bye bye.